Blue Nation sidlamlenze nezidlamlenzekazi. Hey nina nazi nina ziyabuya la. Kunabantu ukuthi oba kunento abafisa ukuyikhuluma bona ehluleke ukuyikhuluma befuna wonke umuntu ayenze leyo nto leyo, kodwa bona sengasibabone bayenza leyo nto leyo. Yazi isikhathi ngiqala le ndaba yale channel ngangayithatha ukuthi channel, ngangiyithatha ngokuthi yimi ngiyakhomenta nje ngomsebenzi kaMaskandi, ikakhulukazi umsebenzi kaKhuzani, ngoba ngangibona ukuthi akekho or ababaningi abantu abafocusayo kumsebenzi wedlamlenze. Manje mina ngakuthatha as i-hobby lokhu ukuthi hayi uma ngithola i-chance ngizokhuluma nje umsebenzi kaKhuzani, ngivezele abantu lokho nalokho okumbalo. Uma bekuthandile abantu lokho bakuthandile, if abakuthandanga abakuthandanga. Kodwa sinenkinga la eSouth Africa yokuthi kunabantu bona abafuna ukwenza izinto through abantu bona bengaveli, bengaphumeli obala. Akekho mina umuntu owangikhojayo ukuthi ngikhuluma izinto engikhuluma ngazo. Ngayisukeleka mina nje ngibona i-opportunity ikhona, ngibona isasasa elalikhona ngesikhathi uKhuzani ezokhipha i-album yakhe ethi Angidlali Nezingane. Kwaba sekungifikela nje ukuthi awu, let me take this opportunity ngixoxele nje ngalokho engixoxa ngakho, ngakhathele ukuthenjwa futhi ngingabheke kunconywa ngalokho. Hey, nevidiyo engiyipostile namhlanje ekuseni ngo-6 ethi sinesaba iqiniso nje akakaze amthanda uKhuzani futhi akukho kuhle akakusho ngoKhuzani. Into engiyithandayo mina, abantu abaziyo ngale channel nabayi-understandayo abakhomenti hleli kuyilabo bantu labo othi ividiyo mayivela ngaleso sikhathi ivele ngaso ukubona bese kuba yibona abakhomentayo. And ngiyazi abantu abayenze research, aba-understand futhi into abakhuluma ngayo. Ngohlale ngikusho mina lokho futhi angunanazi, angufihli ngalokho, angithathi side. Le channel ngayivula ngoba ngibona ukuthi asinayo i-content kaKhuzani yedlamlenze. Yebo, kungakhuluma nangabanye abantu abakhona nabenze kahle lapho nalapho. Noma ingekho uKhuzani into ayenzile maybe ngaleso sikhathi leso, ngiyakhuluma lokho engikukhulumayo, uveze lokho engikuvezayo. Kodwa inhloso ukuthi ama-Blue Nation amaningi agcwele lapha ngo-TikTok, agcwele ko-Facebook. Angazi ngibona nje i-content enhle ekhuluma ngoKhuzani embeka kahle njengalama channel agcwele la, oMfowethu News, Lalela News, kube oBhanyazile, kube oGuluva, kube o-One TV, into enjengalezo, obani lekanelo, ya lekanelo, i-TV yakhe nayo ikhona. Kube ubani futhi omunye Nkosi yami, maningi, kube i-Perfect TV, maningi Nkosi yami, maningi. So i-content la yonke i-support or i-favor insizwe yale emdletsheni, whether benza ngamabomu noma benza amabomu angazi, kodwa i-content injalo. So anisayidingi enye i-content ezokhuluma ngomuntu oyi-one again. Asithole nenye i-content ezokhuluma ngoKhuzani or whoever. Baningi abaculi kuMaskandi South Africa. So abantu abangena la abadideki ukuthi bangene la, angeke sakuhlale sizwe iside elilodwa ngomculo oyi-one lapha ku-YouTube, no. Lokho mina ngazenzela uba ngiyithandela, it's just a content kimi. Kuwe uma ubona ngathi kunento ethize ekhona, ungazenzela i-content loyifunayo ngalendlela oyifuna ngayo. Ngikhumbula amazwi amhla ka-1 lapho ethi, yini kunisendela mina ama-message bekunento e-wrong eyenzakalayo, nawe unelungelo lokuthi njani ukhulume. La abantu laba abanama-comment athini abanawo, kodwa kade bafika ko-YouTube, kodwa ama-comment abo ilawo ama-comment kuphela engisuke ngikhuluma khona
ngokukhuzani magnet ethize eyenzakalayo. Asisakudingi okunye okuzokhulunywa ngokhuzani, sesidinga okupositive kodwa sesidinga into enhle. Abalandeli bakhuzani kumele bazi ukuthi ukhuzani kuningi okuhle kwenzayo. Abanye abangenaso isikhathi sokukhuluma beveze lokho abakuvezayo, mina ngikhona, anginankinga, ngiyasikhulumela, ngiyasipostela. Labo bantu labo bazoyibuka beyilalele o-content the way engakhona. Nina laphana ko-TikTok nivalile ngabantu abanenzele i-content eniyifunayo. Bebekhona isiqiniseko, bebekhona uDubula, o-Alabaster, Siyamyeza, uMdu, Umtshalo Sedumba, uMr NS, uMmeli weGcokama. Nina ninabo inqwaba, o-Ultramel, oMashobolo, oMaqwabe, oMaduyaza. Nibaningi lapha ku-TikTok. So asikwazi ukuthi sovuka ngumuntu oyedwa njalo. Nina nivokhali, nimane nikhuluma ngento nina ngapho nivokhali, niyakwazi ukumela into yeni, anisuki futhi epointini, nihlake lo point lelo waya. So angeke ebese kuthiwa-ke wonke umuntu uzoba kanjalo. Cha, angeke kulunge. Kodwa-ke ngizoyenza ividiyo kusasa le niyifunayo. Leyo video leyo uma ukuthi niyathegeka, ngizonithega futhi nginikhombise ukuthi la kuleli page leli, kule channel asinamona. Kodwa angeke sivume magnet ethize ebhebhethisikayo, wrong ngokhuzani, wrong egameni ledlamlenze. No, lokho angeke sikumukele. Sasekuseni ngo-6 uma ngashayanga isikhathi, ivideo izobe live ngo-6 in-addressa nina. Ngiyabona amanye ama-comment ahlale bakhona, kodwa lawa ngithi angiyeza specifically because abantu bayaqala ukubona le channel, bayaqala ukubona le ndima le ngosi le ekhuluma kanje. Akunankinga vele, angicela ngamuntu ukuthi ngikhulume. So ngisalahle udibane khona kusasa ekuseni.